enhle yasezulwini. Manje lemasi lapha siyesithande ngathi singaphuma sitshantshamba. Alonge igama loNyazi. Yebo manazarethu uNkulunkulu usekhenani. uNyazi ithuli nonyaka ithi uthisile lapha nalibonga igama leNkosi. Izomemeza ngela ngelithize izomemeza awufunde lapho mbheki. 7 umsebenzi uqale ku53. Uzawumemeza ngela ngazo memeza ngalo. Kodwa thina silapha bengithi asazi asikuqaphele ukuthi sisemhlanganweni. Noma wahlala endlini yakho njengoba uma uphuma lapha nje uyahamba uyahlala endlini yakho bukele iTV kodwa ungakhohlwa ukuthi usemhlanganweni. Ngoba uNkulunkulu kukhona isikhathi lapho khona azobhala khona amagama abantu noma deliver izibusiso zabantu ebebesehambeni, zabantu ebebengekho ngenyama ohambeni kodwa bese ohambeni ngomoya. Awufunda mina elamukela umthetho qala lapho ukuthi nina abantu amozilikhuni, nina abantu amozilikhuni, nina abantu amozilikhuni abangasokanga ngenhliziyo nangezindlebe, abangasokanga ngenhliziyo nangendlebe, niyamalela njalo umoya oyingcwele, niyamalela njalo umoya oyingcwele, njengoyihlobeni, njengoyihlobeni. Ngimuphi umprofethi oyihlobenu abangamhluphanga na? Amen. Iningi baba thema ephuma uNkulunkulu engena egumbini wasekhuluma nezinsizwa beziseduze wathi wemadoda senyahamba. Uma ethi wemadoda senyahamba manje mina wasunyakaza umkhumbi wasezulwini nawe ubukhona nami bengikhona ngenhliziyo ngiyambona ngamehlo kamoya isinyakazi nonyaka ithi gqoka umjiva wayo ozothi mawufika estation esishishe bese shintsha. Nina abantu amozilikhulu abangasokanga ngenhliziyo nangendlebe, niyamalela njalo umoya oyingcwele njengoyihlobeni. Khanya kimi ngino anginosi endlini akube yilona loyo muntu akhulume nenhliziyo yakhe athi khanya kimi oh
ungasobanga ngenhliziyo nangezindlebe niyamalela njalo umoya oyingcwele njengoyihlobeni kulolu hambo umuntu ofake ibhulukwe uthi uShembe alifakwe ibhulukwe bangaka befaka ibhulukwe kulolu hambo kuwe bafana besonto uShembe ibhulukwe alifakwa yonke insizwe ibheshu kulolu hambo lwaseKhenani uhanjwa ngebheshu wathi inyanga yezulu uma ngabe ungenalo lenkonyano osika noma lembuzi ubhinqe lona ngoba kulolu hambo wonke umuntu uyabhinqa nomkhulu wethu bebhinqile wena uphambane kanjani naye ilanga loku suthi kalifakwa wena ulifaka kanjani bengithi kulonyaka ka2026 asizilungise lithi ivesi lale ngoma lena lithi khanya kimi Nkosi nginosiza inhliziyo yami kude nawe hayi madoda singavumi ukuthi uShembe sihlukane naye sihlezi naye madoda isiphi isizwe esinoNkulunkulu oseduzane ngaphambi njengalesi na manje thina wathi uNkulunkulu ephakathi kwethu esifundisa indlela zakhe zomkhululi njengoba esifundisa ethi masizazi indlela zomkhululi thina sase siholelele emuva kwenze njani Nazareth hayi bengithi asizincengele nathi nami ngiyazincengela ukuthi inhliziyo yami ivuma ukubulandele uNkulunkulu ngoba uphelele uyazi uphelele wema Nazareth lo uNkulunkulu wakho othembele kuye akanali izulu kodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo thina uShembe unezulu manje ke lesistimela asingene kuso asingene phela savumela izono savumela umuntu wadlala ngathi musu kuvuma ngelinye ilanga entabeni eKhenani isabizwa ngenhlangakazi wathi kuyinkonzo yakusihlwa uma ngabe kuyinkonzo yakusihlwa umnikazi wesonto wayehlezi edokodweni uma ehlezi laphana edokodweni wase kubonakala kuphuma into eyibhola uma lento iphuma ibhola yasihamba lapha ihamba lapha emkhathini kude duze nabantu abantu mangabe beyibona leli bhola eliwukhanya okuhle elinephunga elihle akekho wayengafuni ukulibamba leli bhola wonke umuntu wayethanda ngathi leli bhola elilokhu lijuma lapha emkhathini naye akalinqaba uma ngabe leli bhola lokho lihamba
Lathi malifika ngakwinhlansuthi wayileyo nhlansuthi naleyo nhlansuthi yafuna ukugcuma ukuba impambe leli bhola kodwa leli bhola mangabe uyagcuma libambe bese kuyela phezulu ladlula laya kungudlungudlu lapha ekhaya uma lifika kungudlungudlu nayo ingudlungudlu yathi yazama yayishwiba yayinqaka leli bhola alaze kwaba khona umuntu onqakayo ladlula la intombini zalapha ekhaya emakhosazaneni alapha ekhaya nawo athi ayanqaka leli bhola laze lanqakeka lathi ligcina sebenyamalala uthi ngakusasa umnikazi wesonto hawu niboneni maNazaretha na bathi sibone into beyibhola beyilokhu ihamba lapha phezulu leli bhola sithema ngabe sifuna sonke ukuthi lo nalo ayafuna ukulinqaka kodwa laze lanqakeka uthi ke umnikazi wesonto badabami leli bhola belibona lihamba lapho ke lihamba phezulu kwenu akulona nje ibhola nje kuphela kodwa bekungumoya oyingcwele manje lo moya oyingcwele njengoba benubona lokho wehla wenyuka lokho lo moya wehla wenyuka befuna indawo lapho ungahlala khona ngoba lo moya oyingcwele yiwona lo moya oyingcwele uthi mawuke wangena kuwe ngaphakathi ungamsasicabanga isono yona lo moya oyingcwele uthi mawuke wangena wahlala ngaphakathi wakho ungamsasho ukuthi lo muntu oseduze kwakho uthi kana mphiwe yilo moya lo oyingcwele mawusungenile kuwe ngaphakathi ungabi nawo umoya wokuthi lo makhelwane wami angithandi ngoba yena phila impilo engcono kuneyami uthi le umnikazi wesonto naliwe batabani ngoba nizana nizuze inhlanhla yokuba namukele umoya oyingcwele nina abantu abuzelikhulu abangasokanga ngenhliziyo nangezindlebe niyamalela njalo umoya oyingcwele njengoba uhlubile manje njengoba silapha nje na ngithi bantwana benkosi akube yilo nalo akavume ukwamukela umoya oyingcwele amen ngoba lo moya oyingcwele ngikhuluma ngawo yilo moya oyingcwele wafika entombini yakwaSitheya ezathi intombi zihamba zisemahlane zaziyotheza inkuni lezi intombi zazintathu uma ngabe lezi intombi zintathu zasezizwa iphunga uma ngabe zilizwa leli phunga wayilona loyo waqalaza ukuthi leli phunga liqhamukaphi bathi mangabe besaqalaza lezi intombi zintathu basebebona imbali lembali eyayinalo lonke uhlobo lembali emihle lembali eyinephunga elihle lembali eyinamakha lawo makha lawo yabe seyibona le ntombi yasegijima zayibanga lembali sifuna kuyilona naleyo yafisa ukufika kuqala ikhe lembali kodwa wabe sekufika intombi yakwaHagebe uSitheya waseyikha lembali zathi mangabe intombi ayihamba nazo zithi ziyambangisa waseyithatha lembali wayifaka emlonyeni wayigwinya lolu thando lojulile lunamandla inhliziyo zethu inhliziyo yami nenhliziyo yakho ayivume ukumukela umoya oyingcwele
uma ngabe le ntombi yakwaHadebe seyugwinyile lembali mayihamba endleleni yathi isizwa sekukhuluma izwi lapha emkhathini lithi lalela-ke ntombi kaHadebe njengoba ugwinyele ihambali bekungayona imbali nje kodwa bekuwumoya oyingcwele njengoba sewugwinyelwe ngamoya oyingcwele ziphathe kahle ngoba lapho ukhalo lwakho sekuyohlala umuntu oyobe isikhonzi sikaNkulunkulu oyobizwa ukuthi igama lakhe nguShembe. Lo moya le ntombi yabe seyihlala yazilonda wasezalwa uMesiya osiholayo namhlanje khona phakathi kwethu usuke unumber 1 waseyasuka wadlula waya emzipheni wesibili wadlula namhlanje kunumber 5 Nazareth. Bengithi inhliziyo zethu azivume. Bengithi inhliziyo zethu azivume. Zingavumi ukubanjwa isono. Ngoba ayikho kaNazaretha into ewusizi njengokuthi ubanjwe isono ulapha emhlabeni, ulapha ekukholweni, ulapha phambi kwaNkulunkulu. Ngoba wena uma kungenzeka wehlelwe leloshwa lokubanjwa isono noma lokuba ngibanjwa isono uthi umnikazi waleli sonto inguku Mahlombe ngamzukwana uhamba emhlabeni ufinyela ngale ezulwini ukuthi kufanele ungene ezulwini ubuse utholakala ukuthi unesono uthi mangabe kufanele uyongena esihogweni somlilo uthi wena ufakwa ekujuleni kwaleso sihogo lapho siqala khona uma kungesamanzi ufakwa ekujuleni kwaleso sihogo ngani na ngoba wena uhlala ufunda umthetho kaNkulunkulu zonke insuku. Manje kana mawungenzeka ulahle bengithi ku2026 asingavumi eManazaretha ukuthi uNkulunkulu sihlezi naye ebese simhlubunga uNkulunkulu. Abazali bethu bazothini na ngoba abazali bethu bathokoza ngathi njengoba silapha nje uyazi abazali bethu bayatshantshamba ngathi bathawu nansi ingane yethu iphambi kwaNkulunkulu ngoba ngalena lo nkulunkulu bamdinga eManazaretha. Ngeke nilanga bengisekhaya bangifika lapha ekhaya sengimenwa komunye uvuka nathi wakabiyela kwamenziwa mangifika lapha nabangixoxela lezi insizwa zakhona zithi lezi insizwa cha Mshumayeli lapha umsebenzi esinawo besilekelela nansi insizwa bakhomba ke ubaba wazo lezi insizwa lensizwa isithe uqini lensizwa kade mayikhonisa umama manje sitheka simlekelele ukuthi ikhalo umsebenzi akawenza ukuthi aqhoyise ngoba uma engahamba engaqhoyisile ngeke angene ezulwini. Uthi la ngalimbe siseThekwini lapha kwaBhesta isho njalo lensizwa kaMenziwa mase lapha na kwaBhesta sesiya kuvuka nathi sibizwa sihamba nomshumayelo othize masifika lapha na kunovuka nathi khona bayambiza ke ngesikhathi ke ubhizi nenkonzo sekubonakala enye ingane yalapha ekhaya seyiqhamuka phansi. Hawu maye eqhamuka phansi umshumayeli usethi khuluma dimoni. Uma ngabe ethi khuluma dimoni bese lithi leli dimoni li hayi angilona idimoni mina nguyise walengane. Mina angilona idimoni kodwa mina nguyise walengane. Yehla moya oyingcwele
babiza uShembe lapha ekhaya manje ngicelile ngathi la ngizobuka ukuthi benzani uthi la umshumayele hawo kanti wena baba menziwa ukho yini ezulwini na uma ngabe embuza lo mbuzo wasemthela ngesililo thembe kwesikhathi eside yathi hawu Mshumayeli wenkosi ukuthi nina kanangazi nina lapha emhlabeni nizenzela umathanda thina ngale nasosizini ngoba ngale nathi nasibude kabushema kasimuzwa nangephunga ngani na ngoba ngale ezulwini umuntu wenhlasoni umuntu ongaganiwa kasondeli uNkulunkulu umuntu njena ongazange waze waganwa akasondeli uNkulunkulu nasemndenini awusondeli uNkulunkulu manje mina ngathi mangihamba emhlabeni angizange ngibe nayo inhlanhla yokuba ngikwazi ukuba ngiganwe ngahlala nje noma sihlalisana wenhlasoni hayibo nashona hayibo walokho wena khula kancane kudliwe ephakameni manje uthi ngalena mangabe ufika emndenini umndeni ufika uthi ehlala khona lapho ngoyisa sathi sakhela umuzi wehluleka usakhela umuzi ngakho uhlale lapho uthi lapha uzube impunga noma ngaba impunga emhlophe mawahamba emhlabeni ungaganile ungazange wazoba nesigcawu indaba yakho kayikho uthi uShembe mayefika uthi wemanje Nazareth asengifikile ngoNkulunkulu kodwa ngimphathele umuzi oyingcwele wasephakameni kulomuzi angeni khona solo ngisho noma sinye uthi lapha mangabe usumnoma ngabe umpunga wangena ungazange uzuganwe uselapha emhlabeni ngale nomfana uthi angiphathike yokusondela kuNkulunkulu uthi ubona imizi ukucocela umuzi ubona umuzi wakho ufa phambi wakho ubuka uma ngabe lapha kuleyo ndlu leyo kungazange kube khona umuntu owaganwa ngomthetho umuzi uyafa ucocela kuphela phambi kwethu sibuka ngoba lapha nakuShembe akasondeli umuntu onganaso isigcawu akasondeli umuntu ongaganiwe wenhlasoni hayi wasigana wafethu bonke igama lonyasi uNkulunkulu ukhulisile manje ibandla kukhona intombi zaleli bandla sekukhona manje intombi zentethelelo manje ke vumani bafowethu ukuthi sakhimizi ngoba uhluleke kwakho umuzi uselapha uzongena kuphi izulu ngoba lo mndeni ezofikele kuphika nsizwa uyawubona umuzi uthi sesubuka umuzi yethu ifa icocela sibuka ngoba akekho umuntu onamandla ukuthi aye kuNkulunkulu ngale umthetho wasezulwini awusondeli kuNkulunkulu mangabe ungazange waze waba nesicaba nanto usisi sawwenza njani ngoba nemisebenzi ayikho nentombi ngapha mangabe sisikanyeni intombi nazo ziyala kakhulukazi lapha la imva kwamkhokheli webafowethu bengithi angihlephulele ukuthi hayi vumani uNkulunkulu unikeze izulu wathi ngenani ezulwini manje ke vumani ukungena ezulwini ngoba nehlelwa yishwa lokuba uthola umntwana osekhaya mfowethu kodwa ngelinye ilanga awubuke nje umonakalo odalayo ekhaya lakini uyintombi
ithe insizwa yayigqoke njengami yayilapha ekhaya ithi lensizwa wathi makufanele ihambe iye ematheshari yemfundweni eziphakeme ncane inhliziyo zenu bafowethu ukuthi ayivume uthi hayi sonke bafowethu angikhulumi ngabo la ngikhuluma ngesonto ukuthi inhliziyo zethu asithandazele kube inhliziyo zethu ziphume sonini angikhulumi ngabo la makhosana angikhulumi ngabo la kodwa ngikhuluma ngokuthi ithi leli verse engilifunde phansi nina abantu amozini ukhuni niyamalela njalo umoya oyingcwele njengoyihlobeni umuntu ongenaso isigcaweni sizohambela esifini umuntu ongazange waba nayo inhlanhla akangeni ezweni ethi lensizwa yathi bangabe yehlelwa usizi lokuhlupheka yathi yafunda kwangafundeka yathi ifunda imfundaze amabhasari yangaze yawathola uthi yahlupheka lensizwa yasiyacabanga ukuthi awukambe noNkulunkulu yasiyahamba iya kuNgalozinde uma ifika lapha kuNgalozinde uthi uNgalozinde hawo awusebenza hayi hamthatha amanzi hamba uthatha amanzi thatha amanzi ugeze inyawo uze lapha ngigeze wasemthatha wasemgeza kwakusenhlangakazi wasemgeza inyawo wathi hayi ubona uhlupheka njena ingoba kwangena intembe egcekeni kwangena inhlanhla yafa inhlanhla yakini yafa nini yafa ngamzukwane kuzala ingane yentombazane izaliswa umfana ekhaya wangayithatha ngongemthetho yabona ukuthi udanjani kubashaya njengoba ngilana ngincane bengincane inhliziyo yami yakho mNazaretha ukuthi hayi asincengane ezulwini bafethu kuyancengana izulu kaShembe likude izulu kaShembe liyabanjiswana manje ngimi lapha la ngoba ukuthi ngcwele kodwa kangcwele kodwa ngizama ukuthi chabo asincenganeni asicela inhliziyo zethu basivume ukuba zamukele umoya oyingcwele ubona ekhaya ubona unalolu usizi njena ingoba inhlanhla yaphela kini yaphela ngamzukwane kuzala ingane yakini enye yamantombazane lapha ekhaya ngamzukwane izala kwaba izala kungemthetho yabe inhlanhla yegceke lakini seyiphela seyithi nya hayi maNazaretha uNkulunkulu ukhona eKhenani njengoba sikhuluma nje njengoba eseKhenani njena kukhona inkonzo azoyenza ememeza mhla zizintsha athi uyavala umhlangano ngelanga lokuthi ebese idlula lapho zihamba ziya lapha kuthiwa kuyahanjwa kuyobingelela intaba ngitshela wena njalo bese ziyahamba ziyobingelela intaba mayibingelela intaba laphana kukhona inkonzo azofike ayenza befundisa belethe imphongolo engaka yamanzi ebese ethatha amanzi ngojeke ngikuba afa adesso lo yageso umuntu bengithi nathi asambe sogeso ngoba bekungaba yishwa ukuthi sehle lapha sehla senensila esikhuphuke nayo sentabeni bengaba yishwa uma besingaya lapha siye sehle inhliziyo zethu zingawumukelile umoya oyingcwele bengaba yishwa uma ngabe sibuya eKhenani sibuya singashintshiwe ngoba masisuke silapha entabeni eKhenani sisuke siyoshintshwa uthi okamayelisa okanhliziyo simashubi wathi mayehla esuka lapha entabeni ethi gqinze phansi uma efika lapha ngaphansi wasephenduka ebuka kule ntaba wathi khuphuke ngomfo kanhliziyo wathi kodwa manje ngithe mase ngibuya ngabuya sengoyise wabantu bonke okusho ukuthi kule ndawo umuntu okhuphuke kuyona uyashintshwa manje ke mangabe umuntu ekhuphuka kule ndawo kuya eseshintshiwe manje ke nathi asivume inhliziyo zethu ukuba zishintshwe sithi masibuya lapha eKhenani sibuye sesishintshiwe phela ngoba uma kungenzeka sibuya nalo nsila sizoyakungena kuliphi izulu na
hayi akalungu umhlaba no 1 to 1 alungu umhlaba no 1 to 1 bengathi maNazaretha sincenganeni ukuthi njengoba kuleli bandla asicele inhliziyo zethu kuba sivume ukuyeka izono. Amen. Cela amen oyisidudla. Ngoba ushenga ukuthi lo muzi isono wasingeli khona. Uzawehla nje na. Uzothi mayiqeda kusiwasha lapha nasigeze. Ebese ethi uyaphuma umhlangano. Ebese ziyasho izizwe zabantwana babantu amadodakazi abantu zisho zithi uJehova. Finish is good. Kodwa uhlabelela uzongena ebuhleni. Njengoba lolu hambo lapha ekhaya awuhambi nje uthule kodwa uthi uhamba ngendlela ubusho isho isigubhu siphethe umfoko wakhumalo lapha na. Ethi uJehova. Wentombi akithi eNazaretha kukhona nje okunyakazayo kuwe. Hayi ngobasopa mangasavumi ungavumi lutho ukuthi hayi basopa khona isona esisethuze kwakho siyakubengobela. Hayi ngoba uyabona njengoba uzokunyakaza nje umkhumbi zisho kancane ingane zabantu zisho leli nothi uvela ubona ukuthi noma ngavuleka izulu manje sengingena ezulwini. Noma ngavuleka izulu kulungile sengingahamba ngoba ngiyawungena ezulwini. Umuntu ohamba kulolu hambo uyangena ezulwini noma abheke zona injalo. Nkosi ayibusise nizwile. Amen.